Dober večer iz studia Belek v vijoličnih novicah. Danes je z mano Ažbe Jug, vratar NK Maribora. Ažbe, vse v redu? Vse super. Zdravje? Moje zdravje v redu, ne? Veš, kaj nam je rekel tvoj trener, Mitja Pirih, trener golmanov drugače pri vijoličastih, ko smo pač bili zaskrbljeni zaradi stanja, ki ga imamo. Je rekel, Jugi ne obolan, on je pohorc. To je od meni velikokrat rekel, ja. Je nekaj na tem, ne? Ja, ti že. Originalno si iz Izruš. Prav iz Ruš ali? Prav izruš. Prav iz Ruš. Torej niso bregi, vseeno dolina. Ne, pod bregom. Pod bregom. Smolnik. Okay, Smolnik, ja, torej malo je gor, malo ne, je zdravo okolje, super. Če ti to pomaga, hvala Bogu, lepo je tam. Se pravi, NK Pohor je tvoj začetek. Ja. Potem NK Maribor, Ja. Interblok Ja. in potem tujina. Ja. Kje v tujini oziroma kaj je na tebe naredilo, kjer klub največji vtis? Mislim, da največ sem se naučil v Sportingu. Francija se mi je zdela, oziroma sem jo čutil kot nek prehod iz nekega začetka, kako vse deluje v nogometu. Potem pa v Sportingu sem imel v bistvu sam nogomet trenerja, ki je marsikaj dal skozi, velik strokovnjak, še zdaj je trenutno v Benfiki. In mislim, da sem se nogometno pri njemu največ naučil. En trenutek sportnega je bila tvoja odkupna cena 45 milijonov evrov, če se ne motim. Ja. Lep je denar, ne? Lep je. Dobro, tudi za tebe, kot vsega drugega, smo izbrskali nekaj fotografij, pa jim povej v uvodu, kaj golman se včasih mora odločiti levo ali desno, na srečo, ne vem, to je kot igra na srečo, včasih ni časa za reakcijo, posebej pri, recimo, penalu 11 metrov, ki je nekako tudi sreča v igri, ali? Ja, seveda, pač ti poskušaš igralca, nekateri uporabljajo tehniko, recimo pri mojem zadnjem penalu vedel sem, da je igralec izkušen, zato sem ga hotel z nekimi načini malo zmest, ampak nisem uspel, ne. Ja, ostalo je pa sreča, pač analiziraš igralca, proti kateremu igraš in poskušaš potem odbraniti strel. Se pravi, če bi recimo igral karte, bi ti to pomagalo pri odločitvah? Ne. 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 Pa si kdaj karte igral? Sem. Imamo eno fotografijo, ki kaže na to, da si dokaj zgodaj začel karte igrati. Se pravi, tako pravi Štajerc, ko mu je na plaži tečno, pač tudi vsakega partija karte odigra. Malo si še bil premali za pivo, pa so pač karte čist prav prišle. Ribe imaš rad? Imam, ja. Od malega ali kot hrano? V bistvu vse jem. Kot hrano. Kaj pa drugače tak? Tudi. Tudi? Ja. Tu smo eno drugo fotografijo zbrskali, verjetno se boš spomnil. Smo tudi, to je golmanski dres, verjetno, ne? Svečk nismo prešteli, pač pa smo opazili zlato ribico, ne? Ja, to mislim, da ni bila dolgo, ne? Ni bila dolgo. Francosko govoriš? Ja. Kako se reče zlati ribici? Zlati ribici? To pa ni v nogometu uporabljeno, ne? Jaz vem, poazon ruž. Okej. Je, ne? Ja. Sem si pogledal prej. Tako da naš mislil. Ker mislim, da je zlate ribice. Zdaj sem zlato iskal. Samo ruž pomeni rdečo, ne? Ampak je ta povezava, pač pogledal sem si, ker verjetno bi nekdo, ki aktivno govori francosko, pač razmislil, kako se reče zlati ribici. Tretja pa je, slika pa je, pač nam da misliti, oziroma jaz sem bil skoraj siguren, da ne stanuješ doli v centru Ruž, da si malo na bregu, ker verjetno, mislim, ta domerka podarkovaj plemena so malo bolj gor pomaknjena iz urbanih. Kult. Verjetno puste. Ja, puste. Mislim, da sem 3 leta zaporedoma bil Indijanec. Dobro, super, fajn. Če vam je tukaj Beleku tečno in imate vsaj malo časa, predvsem pa denarja, je obvezno, da greste nekaj nakupovati. Če ne druga kupiti, pa se vsaj handlat, barantati. To je tu običaj in greh bi bil, da tega ne probate, poskusili smo tu in mi. Vse skupaj boste videli v naslednji reportaži Marija Tomiča. Hello, how are you? Hello. Yes, please.
We have nice legs. Matthias, this bag we are charging about 250 euro, but you are regular customer. That's why I am gonna tell you about this 190 euros. And your wife will be very happy with the quality and with the model. And I have also nice dust bag. She will be very happy. Okay, okay. You're my friend. Oh, well, wait a minute. Yes, 250. 250. I'm first customer. Yes, you are first customer of the day. Okay. And I hope- I'm first customer. I'm best customer. I will give you 130 for this one. 130 is too less, but we can do it like this. Let me calculate. We can do 180 euros for you. No, you kill me. I am This not one- killing you. No, this is. But you should also not kill me. You should shoot me If but you- not kill me. If you are not my friend, I will give you 100 euro. I will give you 30 more. But if you are not my friend, I will charge you 300 euro. Fine, we do it 170 euro and I give you a nice No. dust bag and 130. also nice packet. And you make also advertisement for us in your hotel for your friends. No, you must pay for. You pay for advertising, and I give you 100. How much is your best price My best and for last the price. first customers of my, the day? my best and last. 135. Give me your hand. Give me your hand. 150. Final price Yes. is 150. no, 150. It is Matthias price. it's my price. A little bit. 145. 135. Okay. Voila. I'll pay you tomorrow. Okay. Ja, tako to zgleda tu v Beleku. Ažbe, zdaj nama preostane skupaj, da pogledamo vreme. Kaj misliš, Gregor Bajde je izkušen vremenolog, meteorolog ali bo vremenska napoved mimo? Ne, mislim, da se bo izkazal. Vreme, Gregor Bajde. Prvi gol je padel po levi strani, Matko mi lepo podal, sprejem z levo nogo, potem pa golmanom med nogami. Drugi gol pa po desni strani, lepa podaja Matkota do Rudija, penal in golman v ena stran, žoga v drugo in potem še priložnost za hat-trick in to je to. Baki, vreme imaš. A vre? Joj, dež bo jutri, dež. To je bilo za danes vse v vijoličnih novicah iz studia Belek. Ažbe, hvala lepa, da si bil naš gost. Predvsem zdravja zdaj, ne? Pa seveda uspehov dalje pri NK Mariboru predvsem. Hvala lepa in lahko noč. Ona je bila dobra za ribico. Z ribico je bila dobra, ker tek čudno, da imaš te sladkarije, pa torta, pa ribica. Pa ribica.